جمجارا قال لك جرين كيا كود روجافا كردين روج أوي كردستان دا دست ببلتن دكم هالبجارتنين شار داريانن اف چند روجن هما بيجن ام روجانه بحثوان هالبجارتنا دكن وي چه ببن چه نابن منتظر وزارت درویا امریکا دجبو ترکیه بالتمامیل دج درکت هناك بارتين سياسية نزيكي ريفبرية خسرجي قوتن باشك وهالبجارتن وارن بباش خستن للداوية داوية كوميسيونا بلند هالبجارتنان يا ريفبرية خسر بريار داك وهالبجارتنين شارة داريان حتى معها حيشتان إيصال وارن بباش خستن كوميسيونا هالبجارتنان دبيجان لسر داخوازة هجمارك جي بارتين سياسي هالبجارتن هاتنا بباش خستن كوميسيون ديار كر كجبو دمك زيادة تربو جبو كو دمك زيادة تربدن بارتيان جبو كو كامبانيان خوين هالبجارتنان بريفا ببن وان بريار دانك وهالبجارتن جبو مها حشتان ورن بباش خستن جبو كو درفتي بدن هالبربجيران درفتي بدن آليان سياسي جبو كو بهتر خواج بهالبجارتنان را آمده بكن دیمنین بانگشای هلبجارتنین شاردرین هرما باکور و روشلات سوریه بون کو پارتیا الوحده الهرما کوبانی جبو لیستا پارتیا خوا کربو. لی کمیسیون بلند هلبجارتنین هرما باکور و روشلات سوریه بریارا به پاشخستنا هلبجارتنان دا. دبریارا هجمار پنج کو روژا پنجشمش هش حزیران در چویا کمیسیون دبیجا لسر داخوازا پارتیین سیاسی هلبجارتن جبو مها طباقه هاتن به پاشخستن ام رجدن کو هلبجارتن بشوه کی دموکراتیک بین کرن بریارا به پاشخستنا هلبجارتنان لسر داخوازا پارتی و هف پیمانیین بشتاری هلبجارتنان هات داین نصر الدين إبراهيم سكرتير بارتيا ديمقراطا كرد البارتي جروداوي راغوت بري أمريكا بأنجام دانا هالبجارتنان ربو ليه الوسطاوي هاتكو هرتن بري سيمها أمريكا مبعوثة واي روجافا للسوري مبعوثة ورولا وبهالبجارتنا ربو وتخصن هالبجارتنا روابن شفافبن ريج هر كسي رهبي خوا هالبجيري يعني دمات هالية دا موقفك نودر كتب راسي الجمع اوجي حقك ومرول سربسك پشتی کو ریوبریا خسر بریار دا کو روژا 11 حزیرانه لروج آوای کردستان و باکور روجهلات سوریه هلبجارتنین شاردریان بکا گف و ایریشن ترکیه لسر روج آوای کردستان زیده بون. جیگره بردفک وزارت دروای امریکای ودانت باتیل جی جتورا مدیای یاروداوی را گوتبو که مرجین انجامدان هلبجارتنان لروجهلات سوریه نینن. وان اف پیام بو چند کسایتیان لباکور روشلات سوریه گهاندیا. حسین عمر رودهاو ده مجاري ده بيجومان أمي بهتر باغ فند في بولتاني ده تركيا هالوسطاويش بريدة ديار بو زلالتر بو هالوسطا تركيا برپرسي بيواندين گشتي ده وزارت بروانية تركيا ده زكي آكتورك قوت سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان به آواهی قبول ناکه گریه و بریا خسر هالبجارتنان بکه پاش خستنان هالبجارتنان جبو ما حشتان جید بیجاج آلیه وان و نای قبول کرن ترکیه دخوازه به تمامی هالبجارتن چه نبن ورن هالوشاندن اکتور ده کنفرانس که روزنامه‌وانی دا گوت اول بجارتن دوی نین کرن و سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان جی به تمامی دخوازه کو هالبجارتن بين هالوشاردن نجبو مع حيشتان بين باش خستن